MLA ke BJP Nasional South ba Sanbor Sulai hak sengi paleo loang ba ya ke Skhim MLA ke balong arlak sanfo hajar hak sisnem ki MLA kin yo Beit Watla da kisu Thiah Ïing ru Henry ke bakongsan kalong kumno banwa ja ki wei pat ki Skhim kam penroi la kalong nak sarkar jela ne nak sarkar pleng abakren barkila petai ku bor din ke cingalang budin kia ki Skhim kam penroi hak konstituensi bat ki officer jong kitnat ba per jong ka sarkar jela ba Sanbor lai turu banalor ka arlak sanpo hajar ki MLA ki yo ru sa pralak tengka ki wei pat ki Skhim kum ke Skhim yarap na ke benta ki kam nile kai ke balong lailak tengka nang ta ke Skhim na ke benta ke put ke tem ke balong arlak sanpo hajar tengka bat kumju sa arlak sanpo hajar tengka na ke benta ban kentiu ya kariti dustur ne ke culture ula ong balada kinlang Baroh nalor ka arlak sanpo hajar tengka ke Skhim MLA pralak kine kiwei ki Skhim Baroh kila poi syaka arlak sanpo pra hajar ha ka sisnem lem nak hinlang ya discretionary grant ke baju yo mentaj polak sisnem lor kata long ru ba ukwa ban pen kemau ba ke Skhim MLA jong snem hajar pula hajar posau ula dep ban pelai nadu ubnai kala lengkot ha ka jingalang ke balong ha asam club lagi Skhim kena jadi nak department affair kene ke bayo wadu MLA ba jaitu ba songa jing Thiah ro kada order kalau na jing Thiah Arspa san Paulak bamin petrikam nalor kata sapralak kamut lailak ya sports arsan po ya ka adan culture sa arsan po pada ka adan culture kemudian architect Skhim kamut dapi combine lang pralak kinero gidi game kemeli Skhim bayo be apo Thiah jing Thiah kali citi lawan jing Thiah tapi kamde tang lailak kade pralak te Arspa san Paulak la pralak kalau Arspa san po pralak kena pisah kena jumpai pak. Jika pernah hak kepada sekali pakai MLA Skhim, kamu dah cang lailak tega. Kumula pernah di gue MLA, kamu dah cang lailak. Tak kebaca yang ni kadai pralak tega. Kata kalau ISYDP Intensive Sports Youth Development Program MLA Skhim Arhajar arpulai arpusau. Ya kabala bay pisah daga sports department leng ba joka sarkar jela kabalong lai lak tengka saboro nriu pungut ki MLA. Lai lak tengka saboro nriu pungut ki MLA. Ya kabaka nega wokardar kabalai lak ngalai coba Thiah marak badu sports secretary jonga right laban sports social and cultural organization kancersis haka arpu kundai telik ubnai jun arajar pusau kerang bamau barki dekat jangka klub kin kumba ki jule abon sedem bakin penlong ki jile kai ki kena school kena puli kinong e-sports bagi jile kai ba per mata ki jing bentuk jong samla jing bikin lat naga jing di drugs naga jing kam ki bastiu ba bagum tar kata ka jing tubu kada laila B DTFM gabung development of traditional folk and music MLA Skhim arajar arfulai arfusau ya kabala bay pisa daga sarkar jela lengba ka tenat art and culture kabalong arlak sanpo marwe UMLA kamut Baroh nru phumut MLA arlak sanpo C sakawai par kalong kiongka IA and CDP Intensive Art and Culture Development Program MLA Skhim arajar arfulai arfusau ya kabala bay pisa daga sarkar jela lengba ka Department Art and Culture kaner kolong arlak sanpo hajar syabaro adrumut ki MLA ban penrekam ya kena pisah apa pisim kulum lang lat no kateka Arspa sanpo lak sakane ka MLA Skhim ka bengiyo laijat ISYDP ya sports DTFM ka bere ya ka Art and Culture pensa agriti dustur ki program kabalai ban pen kraw su nang benta ban number ta kine ka riti ko dostor ya ka shat tenlai bakum tar ter tedap sim klumi kine kam dai tang lai lak kale kalong prala kamut Baroh ru pungut MLA ngi yo nalor ka Arspa san Paulak ban kene ka pra Paulak kalong total ka ba ibe hapo ka jing hapo pralak ban Arspa san Paulak kalong Arspa san Paulak teka DJ tena ekran cu sipau kane ka diskusi gran kaban ai mo
Te kalong lakar jonggo-jonggo rukom trekam.